Chung en chung television jalo namba mai goi khang asai lau tai bu zang kathum di nai tong kabi sumai cham the Tamenglong Times the GAANPHIU Mel the cham akatni the People's Chronicle tong headlines pa in download ni Ray Mikho Tamenglong Times ko kum na hilaw na ba may Tamenglong District Headquarters ko tanlaw ba may District Court Building hay Chief Minister and Biren Singh Ray tingsan nay zang paday lau tai bu nung ko lau tuan kong rukat bu ka inauguration supunite to na cham ko saye Nay nung tau kru ko kuki maye to na lumsi may nun re mansay suloy dat kan may luan ko tay Coordination Committee on Manipur Integrity re State Government ta pin mag may lat sala na khoi phung may nun ta action la magi thay kum khangdat na si diang may luan sini pannu de to na sakan the Daulanay kang Pokpi District le Imphal West District tong boundary area kautru khatni kadang ban kau kuki militant nun re may tay nun ta ri sukan may tang asay lauthon hay ni may district kanay tong boundary kau Highland Village kau tamay kapdat kan the Katang kau GAANPHIU Mel tong headlines pa in dalodat ni Imphal East District kau Indian Reserve Battalion personnel nun tong bansin katum maylun thai mak may nun re asud kan tong ni Maylun thai mak may nun te re bom akat ni drone bombing lauthon zai na gan khau tat kay na tamay tay kasud kan tong ni Manipur's Education Minister Thaunazam Basanta Kumar Singh re government school goi ti hai kalon thaudat khang oza nun re kaniu thau tanchi na tan khang tuna sa kan the Pumram Tausem Subdivision Kore Dalanay Bukat in Buga Kang Si Bamaita Injen Lungsi May Nunre in Kalaw na Silchar Medical College Hospital Thang Razao Kang Pungkay Kan May Asay Tingzin Re Razao nga magna kapantitat kan the Kautru ko latlu patkan may kau State Home Department re kukizo may tarana kamlaw na saye tiki kaling sunato may tay militants re kukizo civilians ta attack su kantong eto na Committee on Tribal Unity re pen magmay endaw na saye All Manipur United Clubs Organization re Government of India katni State Government ta kuki militants rukaw tan na extension taw kang tana zanghoy kan the Imphal East District ko kuki may re attack su ko re ganay tay ganru re ko bukan may ko BJP MLA Rajkumar Imo Singh re Central Forces 60,000 hay Manipur ko re withdraw su kang tuna Union Home Minister Amit Shah ho zanghoy kan the Katang ko da chamdong headlines pa in download ni drone sin su na in time may nun ko truk ko nay nung tay bombing su kan may tiek tay India peng thang re machong lo may akat nai konde to na National Media the Republic tong report kau sa na ba me Imphal West District ko kung sai may nun rin na guang na attack su ba may hay Chief Minister Bangalore Governor kay Raj Baban hay to ram supulage to na lalaw bam dai cho to na India block rin na tan kan the Mau gate ko ba may 16 Assam Rifles rin na Pikomai Youth Club tong Games and Sports Secretary K. Lolly Phillips ta bailokan may lam kau rin ANSAM le AR kakau latgay na bamthe The People's Chronicle tong headlines ko kum na hilaw na bame sa golban tong RK Imori na Manipur ko thak magna latlupat na bamay ko hay pian magmay indaw na Union Home Minister Amit Shah ta letter ti kanthe Kautay Central Forces goy Manipur kore withdraw su kanthe to na sa kanthe Imphal West District tong kautru kau drone bomb ri na attack su kan may Thailand na katha kaw kan may committee aka investigate zawgut kang kasem kanthe Federation of Haumi Manipur tong zat twin na panguri na Kariw na organization rin na Prime Minister Narendra Modi ta katumelong kau Manipur kau tuzang may punggang kang decision la chui dawo to na memorandum akati kanthe Kadadat may jam kau sadat may kiuto US Republican presidential candidate Donald Trump re tan in jam lo may former White House Communication Director Anthony Scaramucci reclaim sukan may kiuto US presidential election kau Trump kay pui Lu Kamala Harris re vote ku kan may ta nuni ba met na claim sukan the Ataw tat kay na ba may Premier League ko hay Liverpool le Manchester United tali ko hay Liverpool rin na goal katum dyan na Manchester United ta ngamlo kan the Berhampur Stadium, West Bengal ko tat kay na ba may Sub-Junior Girls National Football Championship 2024 akat ni 2024 to ang opening match ko Manipur le Haryana tali ko Manipur rin na goal katum ko ngam kan the Bokara ko lotay bu zang paday ko ri zang tanay nga natat kay ni may Eastern Indian Open Equipped and Classic Men Katni Women's Powerlifting Championship 2024 ko kazaw kang Manipur tong team ni Dalanay Jarkhan ko tat kan the
Ataw tat kay na ba may Paris Paralympics kau hay India tong shutler Nitish Kumar rin na badminton men's single kau gold medal lakan te. Kau may kau ting nay lam ni thai cham lo di ko chang may 29 degree to 22 degree Celsius nay make lo kon kong badai rin na minute lingu na tachat ko rin na ting zin kong pungu na minute tamdu na katum pao. Gan kau muang le ting pray nai zingbang muang gan gay. Asay itong gabi sumay cham tu kau rin na nga lau te thon ku te.